I think often I go counter on Brever on counter Shaw, Mother Le Cursi Gaige. So it's doi an ruta spatial dumsen a branishir aber fihe blino hin. Vi hishmahoriger spatial kusagailig is pashti occurring lachlia confrasling elskol rachul. Agus bui Ken Rodi ha ónásnarí a bhí te hir de bonú na scoile rachúil hain. Ach ó hin a rihan fé blin de chatte ní bháin go gael scoil nua an seo buní hain ásnarí de ceanna baile chuimín agus daoine a freastal freisin an bubal ó ceanna baile chuimín agus tá Ferbert agus fás ó hin a raigeí an lágur buní ó an gael chláiste an ásnarí hartar cábhlín dégo hin. Agus beidir mar sin agus beidir mar gnéthe eile is bhí an fás agus Ferbert Cursi Gaige sa Ceantar. Bháil an tagadtíana a freisin do bóthar a hascar miún gaeltacht as an seo príomhar násnarí do Dara Matthew in ar máscaniu páiste. Nuair bhí sé mar fáiste tógu é trí gailge miún gaeltacht ceiriceach in acill na chéile an seo príomhar násnarí. So agus tugalóir lá gailge hartin bu Ceantar Kilcéile aber ríis Clinne tógu ó siar ó Chonamara reist an trochadí agus a buníú I Ceantar Kilcéile. So daoine tá anna gin sto nig leirta daoine go háúil gur aber a hismaitheoirí tógaí trí bhean na gaige chun Dara Dara. So is dóid tá mid géirí in isban ó raigeín cé glúnella agus a rábhil bháilin in deisina sin a thuir darbáistí hain. So chun is gur féidir linnear pobl which hain agru agus ní bháin trí obair Sollán tá is dóid géirí an de deisina a thuir taobh muid in na scoilena agus deisina a thuirt an pobl an gaige elam agus rangan ar chur fád daoine fásta imachtaí agru de daoine óga such as a grúpa nuas a Ceantar Tailí le gaige ar Tailí Kildara grúpa réisiúnta nua sin ach tismaitheoirí teach céile na páistí óga agus iad buaile le chéile. Glór gnéthe sóisialta bhunímar curchail chorá hartar well ní go le ó hin tá breithlá le céileúir agin go lua agus tá curchail chorá sin a buaile le chéile mar bricfásta as gaige na Café Aroma nó Alice's Restaurant mar a bhíar chuile thairn agus tá pobl rialta freastal sin rutá ítach. Le cúpla bliana nuas tá muidir ní túsa chur le sra pop-up gaeltachtaí, so rud is a éasca de daoine teach le chéile sa Trelóna. Agus dóigh tá muid láidir go leor bailí ach tá Cuiste Jonach ag obair agus tá gáis dún buga ar or a dúirt Dara lumlí slúide, it's time to move to senior hurling. Agus an rud atá gceist sin tá gá de daoine bheith ag obair láimseir sa Ceantar. Tá gá de ifigach nó ifigí atá ag obair chun an gaige crocan cin. So mar hapla tá scéim gnág in Kildare le gaige so muid unique irritas a chur higgin rain go méid fostí agin agus ba moire a caiint fi Kildare le gaige ar bábeag. Tá gá dún is dói freisin ifigach a bheith hagan just le play le skull in a berla agus the chance to give anyone who's an interest in the language. So it's important to recognize that not everyone maybe has the chance to speak Irish, but they have an interest in Irish, and we need to create new opportunities for those people. So whether it's through music and culture, or whether it's through other avenues, like for example place names or heritage. And I think as a community we need to be creative to find a space that people can come and celebrate the language even though there may not be an Irish speaker. So sinna is dói beidir rud beag bhain eile luí mé hena féin ach bhfuil an ceol agus an rinca an tábhaach dún a go buníú Sollán de ní hin tá ceol mar chuid de DNA an grúpa sin agus ní bhhain angrúpa a Ceantar Kilcéile, Ceantar Násnarí, bhín session ceol gach Dara ihe nach mór sa Ceantar seo. So Irish music is a critical part of the movement of interest in culture and language, I believe, in this area. And I think we need to just nourish that and look for new opportunities to build bridges and relationships between those that have an interest in music and language and to try and foster sort of cross relationships. It shouldn't be exclusive for one or the other, but we look for those opportunities. So, better go skill make up the no breach a column back. Shouldn't age tolerable, but